Khubor ka Batesi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka net footage ordar mapi minwan ra mangi hakhrdog ying jongpi ka Joint Action Committee Against Umngot Project ka bakenthop ya kinongelam jong ka thain Riwar Jantia lembat kinongelam jong ka seng kinongrep na ka thain East Khasi Hills District haka santarik ubnai naitung arajar arpuai kila dawa ya ka sarkar jela bakadai ban pendam no sisendon ya ka jingtmu bantai ya ka project penmi boarding balatip kum ka Umngot Hydroelectrical Project. Haga jinga keren mat kila pathai khubor udaloi jong ke ilaka darang uba perwa limba uliyatho baka jingpersha jong ka Joint Action Committee baka sarkar kan shna ye gni ka project penmi boarding kalong halor ka nongrim bakan kta ya ka yo ka kot bat ka khi ka kamai jong ki lakngut ki nongrep ki badan ha East Khasi Hills District bat kum juru ye ki nong song snong jong ka thain Riwar Jantia ki baju im kamai jakpo nakawa umngon nga persajur halor kene ka projek kapa ka sarkar kala penmi bandin ya ka muat nama ro kidan bun kipai ba sagari jengi na thain wat ente kiba rep baryang bat kiba imja na ka muat mat kunjuro kidan sibun teli kibriu kiba dan haga ia jengi kiba imja na ba kamai ling voting mah yang ketika GSC ke jengi ketika daga jia organize lang amar kama PTP kenika ba umngot ketika wa ka penyaklat ini ke East Khasi Hills bat ka Jantia Hills bat nagene kawa nadu nasmit ke telong jongka ka tuit ke poi siu chatauki ani East Khasi Hills ni dai mangi nang kena blok ngokondo ka banga dai presiden juga kenhuan kinongrap harut wa ngot ka bakentup ya ki try beri ki try caka kinongrap pat ki beri baro ki imja harut wa ngot ka bakira cie dengan bang longkung presiden haga yanti juga de kam kuma pilih kalau ke sarkar ka temu ban pelong ke public hearing ki pagba ke bersakta lada pentrei ni projek ni lami cepat banjeng ban persya banum syak dalairu dia ke sarkar pakan penjat smart ke projek ban ngi ba nang tai na Jantia Hills ru haba kita smutu bagi sakta ku bio sngom mantan kai ke ba chairman ke GSC ila batai Pascatis po Jantia Hills ki don ki kam ki tourism kabaki priu ki la long kalat kamai na kede kawa kiru kira bi sakmat dan persya ke to ka public hearing ka entai tarik kabala siang ka hemu sakia timangi para banyak persya bar arlian lembaga ki court ki start ki manta ngiliyo ban kren ban slok ban kendo pat ngiliyo ban form ni kede GSC kum dia ke makalong bat kede ka sien kabalai mentali ban syong ban perkat na kabanta ban penpau sya ka perthai bagi pagba jo ka jalan khalaya hikintip bagi persya ya ka jitmu jo ka sarkar bandan ya kadam hawa umwat ki manta ka kenti mentaru ki paban petip syapi ki press ki media baro ba ngilada pan pha da ka memorandum sya siam nadu kalai tarik cumi araga akuai lengba kimil namar ka jilong siman jini ka pakai ka bagi msyamala ban ya kendo personal ka bagi msyamala ban ya lek jawan nila syufal ma kamil sawsiam bat hada mentang ka ban petip syupi ba yu syamayo kanu ka cubau nausiam tingi mla patip kai gebron sendet tu kata dai hangi ikwa ban tip pakipaj ba ga jalah ikin tip nak kena cintok ni depan pak CM ni tu kalau tarik cuba naik mia cara kuai. Perkara-kara cuba kejungi ke GSC, South Chief Minister jungi, balada ulayo yang kena city kami lapar udah banyak cuba no, balada utang ya ipen Islam, balada ule bom senyau, yang kena city kami merendam kami lapar, kum ke GSC ni melak macam sengap, ni hari ni GSC kebanuan ni
ya sesim giwai pat kilat kilenti pan penpau syaka sokar pat sikipat bahi ya ka jim persyak ka bajur bat ka jim persyak ka baklan ka bakum ki trai jaga bat kumcur ki beriu ki baim na kede kam hasilan ter jo kawa ungot ki bayam persyak ni kadam tena kaliang chungi kum ka isi matang meeting misong hani ka ba sim e karai kalong ban penkenau piang sa siam lagba chupi ngai kede ka sapoi siam ru sayi bagi kemidanti pakai ke bangi ngelapak cho CM usaha aino ke cuba pingi kerang ba nak kalian cungi ngelak berperkat ki ki step kabedai panjait nangis sekmat kembang long yepi bangi persya nomor balai la kadan ke ya kene kadam baro ke jaga kin satap ka gong tegemut mangi ki baim nang tu tingi laban cap tangan no ke nadang ila du no ya ketika jaga ka pengirap tega habedai begitu ke jingkeli ke baar kau piong ke jitmu na ka public hearing mo ke bangi ngiti pi kalong ba ka sorkar ka kwa banyo ya ka environment clearance tenaga yang cungi nomor ba kumalong ipi bagim kwa ban priang ni kena project no bagi sutu kan kata ya kaya pe im cungi tengim kwa ai bagi ke project kan ya syakmat tengi kwa ai kalong ba ban supen sange be sistem ya ke project tengim kwa ai ba kata ka MECL neka government kan yo kata ka environment clearance kapor hi kaya kapor hi ke telun bangin ya la bagi cingtho tenaga yang cungi ong ba dangim yo ban persyak tabung via ke platform ngila ban persyak bagi cingtho nak is kasih hil si ko malom matan mangidon bon telekisnong tingim la banong hadu kan no hajar hadu kan hajar telik luyen dekai ke bapawi naka report naka sorkar ka penni ko bangi ya kilat pakai kubor ka mau penni pagidan hadu siajar lai spa lai ku frateli luyen tabangam la ban priang kata ke digawe marka ai ka bangi na syam mina ka jile ka sorkar kita gichingle ki basule na basyong kim dai ki pawan le asai tana tharai tana sorkar kan da le agir kom ki badai nga tharai kan mungkin si chalai soal ke tharai na kaliang jangi station pa janji health te kisnong ki badan harut khamtam songpdeng kadarang dauki itu laisnong lade ki main tourist pa ka ile jangi te omluna khat aspa ne khasan spa iba imja haka tourism mengi berdoa sokar ban naikran su ika umur project wajib kumi kubon su ila mentang umur project ada u dan buram yo embeli makan ro buram yo embeli dan buram dengan kain wajib kiaru kenok naik situ su ini kaya kata umur project si posnan kelaya kalau jing persa ni tai sokar yang ile betul memang yo dari sanction dari project bahaya tapi ini igam nanjimon bat sa kawai ka bakun susi susu ya gajan hills kalau ba wat ka leska project usi amdi ro amba ka nanjimi apa di gidan lang tayo ko ay ko press statement te kan to yi mas ko ni go ngat te sa kali kini ka ta do ke snam do ni nurat motivation masa ya tapi pek ya ba ka kita state environmental assessment dan bro central environment assessment kedon ki wat kedon ki mining area ke bakata san kita support ke state keniga hydro asan buat megawatt support ke state kedai pengopi so far tempat harai ke ministry environment kita sih ranjing tep andai yang harai kan ranjing claim court officially ke state ke central government dapat tahu ni hydro project nomor 2 hapo ke thok sa kata Unu badai ki state agency lagi state department tiba la ban perlong yang public hearing kata dari ke Pak Kim ke Commission Control Board yang baru kejalan kemudian ke regulatory authority dari Commission Control Board nombor IAA ya kan dia mentang isu ba ke act on behalf of the government ban perlong ke public hearing Commission Control Board Chairman ng public hearing du DC tidak ada kini public hearing kalau nak kamong disrupted or officially ke lalong DC will have an eye report sa Pollution Control Board. So Pollution Control Board kan ay sokar kemudian kejadian begitu di PAC dari member of environment apa state kini pa ken sapha ka sa state environment kurang prosedur. Jadi pa dia yang totally kibanta hado pelpas ke environmental clearance. Kebanta ke balai ke lomba penyok emosi suara public hearing. Handrai
Tapi di sokar bentang ke provok kelah ya kita berniat suara public hearing. Kerja bentang apa statement ilat NOC ni positional dari hatian yang public hearing. Mereka pun dari IAE ketok bangga project plan, site inspection, tentang visit gini, kedua gini, stakeholder, pakai NOC kawan public hearing. Mereka jinglong jingman dengan kesokar bentang kawan dah kumpul dengan public hearing kawan sokar NOC. Kamu mud ba kedua ini mahkamah ke meratmar sokar kuat. Pulang ke public hearing menginvok ke paranjo. Betul begitu ke keputnya sokar. Lalu ke si berengkong hadir baga public hearing juga berpeluang pemuskia tujuh di press media dipilih boleh dipercaya lah kalau mau tahu publik Andre projek dan likely bentang sokar dari benda berengkong dari buat umat kebar dari ke liskatu kepala dari nolak mau lagi projek dan dia dari jingkersang lupa ba ini bagawa umat badan baru upay ba persa ka ni mau persa kala isu persa tanya tan projek baca kawai ru lagi pat di harga diga jiyo mentoy upay ba ano kelat domestic use nai kalau abian mereka musuh jalan anda ke सरकार fokus ke commercial bagi industrial use aduh mentah di iba aduh industri sport pernis sport semen plan kenapa karang masya apa mesti सरकार dan besar commercial use bidan gitu gi benar itu terlalu tinggi gini. Nanti orang orang bah, Indonesia ibabit, ya lagi kalau boleh, domestic use ini bertopi option. So arti project ada umat ke persa jodi kan ini, yang kuasa bergerak, handai ada kesuka kau handai bat, yang berdiri ini sebagai project. Kerana yang kali satu balik nongat, kita ada wajib umat. But ini tetap ini berinterfere dengan tahu kecakan. Inspection kedua ni mentah diskatu apa batal kok terang. Kayak jimban ni menong. Kasi nang kumpat kasi malang do persa persa. Ya inspection kebiah bilai. Andai nama mentah kan specifically ke umur project. Ikerpat usulkan scrap divert the project to something else, to somewhere else. Kung mau memfansisin, dewasa, video recording ibalatan, bekerja mau musikia tang murway membasnom, terlibat ba, dolai amwi. Kita kisyukur ki arkur ki lokri bukli kram itu besar kalau bari kita sangat bekerja dengan umat lo persia tidak dikumbang lagi lakon itu opsi so ini bukan kata berarti kan supaya ibu musikia this is not a totally disrupted public hearing kedega public hearing kepada ai baru administration berpenyak baru edisi lah kan besar tiba persia to keren dan torak aktif kena magi ngapos kopor ni bersebut hau padloi jong ilka daram nanti po public hearing po kebalalom po muskia atau po video recording ro kipai ba ro po pandal bar sabar pandal gerakti men persa badara fipat jingyo intended gerin statement undai tan written presentation ni dari jingsa yatar di submit to the environment you have to submit the DVD Berpensisa baksa disrupt ke public hearing baginya ada written presentation. Kemudian written presentation kedai ke alternate ways yang public consultation dengan public participation. Dalam tim hari tim umai kedai ke in-house public hearing. Dia tangi diberi boleh ngapo kiklik nasional bagi pro project kebaya dan kita baga dan support project statement kita boleh eksporkan. Kemudian juga sop-sop kan. Hari ini bentang ni nyimpen cepat kita dulu usia ada orang mendak boy public hearing ni hapon sombiang nyimpen orang hilang pelong ro handrai isutu long nong pelong nyimpen cuai kata handrai kumbaga ya ini puli dari ngom ba kawan suap NOC dalam pada NOC kunun ni mana public hearing hari ni kawan kumpul mana public hearing mas NOC puli usia ro kata start dengan kawan suap public hearing mas profesional NOC Tegak ni try gini pun ayo sih.